ni kum ganadis ki tribal panadis ki badai indigenous ngidai mansiam ya senjam ban pembor ke sarkar India bagadai ban kenthop ya contain indigenous hapo ka constitution jong di India. Kekasi Students Union ringkat bak North East Student Organisation kelapan KM yang ya kejing dawa ILP hapo ke jela. Da kebalet ban syong pad ba ni sit and demonstration hajan umar jong kiang nong ba badon ha civil hospital Shillong. Kini ke sit and demonstration kalong kumshi benta ban pen bore ke sorkar ban pen trekam noi ke ILP hapo ke jela. Ban weng noi ke CAA ban pen bed noi oput usam bat kiwe kimat ki bakaseng kala buah kemat ke sorkar. Hakate ka jingalang lawan banyak shim bentalang kiwe pat kiseng bhalang kum ka Federation of Khasi Jantian Garo People FKJGP, Hinyo Trap National Youth Front HNYF, Hinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO, Riboy Youth Federation RBYF, bat kiwe kiseng ki badon bat ka KSU. Yakate ka jingalang la penlong habaro ki than chate la mingi kari India ha ka jingalam jong kaneso. Question paper jong ki khna class 10 hapo UP bar kalami ke jingdawa badai ban pelong exam biang hendrai ke UP board kolong jemla ban pelong exam nomor tangi kena kelas 12 bidon arfau laktam kabumut hapo UP tangi bayane kelas 12 bidon arfau laktam nai pad yakhain yo pamile kelas 12 nai pad yakhain ki bala pas ko 12 kelas 12 nai pad yakhain ki bakam school te hangno ni ki sai beriu ngidon tang ma compare ban kena kelas 12 jong ke UP katai ka kerusai bangi ni dai beriu ka patang sitro hagan ni ka doba India bagani kata ka pelong ini belong bangin padon ka security ladang ni karan bangin padon ka security ka jing sosngan kadau kalong ba ngidon ka jingma ba ngiyo ja no om ha kasimet ndrei ngila ban ja no kum ka jai beriu nagan ni ka selapar thai lada kian ki kanun ki kendon singsar jong dari India kim simkhia banyada ka jinglong karpang banyada jolong repai jong kinong Meghalaya jong jai beriu hinyo trap baru jong ka hijai beriu ki repai jong jalan no di isi blokowe dangshan si teo warteo menta ngidang don kowe meeting hingke pok kuati kepala organize daga North East Indigenous People Forum habang pelek jimut ika kentin indigenous kamot kitrais nong paka jong ganaris kitrais nong paka jong gari India larang ikran po Meghalaya unyo trap wachik uday uta indigenous tribal lani utrais nong bot paka jong gejala Meghalaya larang ikran yaki mizo po Mizoram kinaga po Nagaland ki Arunachali po Arunachal par ki Assamese po Assam borong ngide ki indigenous hendai ka basusi banong ba ka sarkar India hagi babon kirunsan haga lumpung jong ka perthai lani kata ka international politics kari India kamtre ban pedang ya kata ka kentin indigenous kata ka kentin ke jinglong trai hok hagari India da kita ki tribal hendai yang ni boro di badai indigenous la supen habek haga minority kamot kadai ngala malong kadai kejing batai kat kum kaan lani kadai kata ka legal definition kabang yahab dur ber kajing kwa ber kajing mundur jong ka sarkar India om kat kum kajing im om kat kum ka security om kat kum kajing im karo kom im karo kom bam karo kom di jongi giril pai nata kadao ni kum ganadis ki tribal panadis ki badai indigenous ngidai mansiam ya senjam ban pembor ke sarkar India bagadai ban kenthop ya contain indigenous hapo ka constitution jong di India khalang ba nin scam ya ka jinglong trai ya ka khendo ka siap ya ka riti ka dustur ya ka history jong gano jai beriu ka badai apa nodis nin scam tat ladak sarkar India ka itu ini kum kita indigenous tribe om ban suong ini ki minority